bamurashe amasasu 24 yose kugira ngo yitabe Imana. Urwego rushinzwe iperereza Special Investigation Unit CIU rw'intara ya Ontario muri Canada rwagaragaje ko abapolisi babiri barashe umunyarwanda Erikson Kabera amasasu 28 agapfa bamusanze we mu rugo batazakurikiranwa n'ubutabera. Byatangajwe na raporo y'urwego rw'iperereza yagiye hanze ku wa 6 Kamena 2025 nyuma y'iminsi irenga 200 ibyo bibaye. Kabera wari utuye muri Canada n'umuryango we yarashwe n'abapolisi ku wa 9 Ugushyingo 2024 arasiwe aho yari atuye. Icyo gihe polisi yatangaje ko yatabajwe n'umuntu utaravuzwe imyirondoro. Uwo mupolisi ubwo yahageraga yahise ibona Kabera Erikson ihita imurasa urufaya rw'amasasu yose uyabaze usanga ari 28. Habanje gutangazwa ko habaye kurasana nyuma yivuga ko Kabera atigeze arasa ariko yari afite imbunda. Nk'iperereza rimase iminsi 200 yose ritegerejwe n'umuryango wa nyakwigendera ryagaragaje ko Kabera yari afite igisa n'imbunda mu biganza, ngo byatumye abapolisi bakekwa ko ari imbunda nabo baramurasa. Icyo kintu yari afite si imbunda ya nyayo ariko cyari gifite ishusho isa neza n'imbunda ya pistoli. Nubwo hatangajwe uwatabaje polisi, iperereza ryagaragaje ko ngo yahamagaye avuga ko hari umuntu uri kumukomangira cyane afite imbunda kandi ashaka kumwinjirana. Umuyobozi wa CIA Joseph Martino yavuze ko isesengura nta mpamvu rigaragaza ko ibyo abapolisi bakoze babikurikiranwaho nk'icyaha. Ati dushingiye ku isesengura ku bimenyetso nta mpamvu yumvikana yatuma umuntu yemeza ko hari umwe muri aba bayobozi wagize uruhare mu cyaha kijyanye n'urupfu. Iyo raporo ikomeza ivuga ko ubwo Kabera yegeraga abapolisi yabatunze cya kintu gisa n'imbunda, batangira kumurasa amasasu menshi basubirana inyuma. Nyuma yo kubona ko adafite ubwoba bw'amasasu, umupolisi umwe yamukubitishije umuriro w'amashanyarazi reza, undi amurasa amasasu 7 cyangwa 8 ahita agwa hasi yubamye. Umuryango wa Erikson Kabera wagaragaje ko utanyuzwe n'ibyavuye mu iperereza, wongera gushimangira ko nyakwigendera yari umuntu mwiza ukundwa na bose. Itangazo ryakomeje rigaragaza ko hari kurebwa uburyo ushobora kwifashisha inzira y'amategeko kugira ngo bashake ubutabera. Umuryango we wakunze kugaragaza ko yishwe nk'imbwa, ugasaba ko yahabwa ubutabera bukwiye. Ku rundi ruhande ariko polisi ya Hamilton yavuze ko izirikana ingaruka y'urupfu rwa Kabera rwagize ku muryango we n'umuryango mugari muri rusange, ishimangira ko yiteguye kuwegera no gukorana n'abayobozi b'umuryango w'Abanyarwanda ba muri Canada mu gushakira hamwe igisubizo. Abapolisi babiri bagize uruhare muri urwo rupfu ndetse n'iraswa rya Kabera. Byasobanuye ko umwe ari we wemeye kubazwa inzego z'iperereza mu gihe undi yabiteye urwatsi gusa agatanga ubuhamya bwanditse. Nyuma y'urupfu rwe, Abanyarwanda batandukanye batuye muri Canada basabye ubuyobozi bw'iki gihugu gutanga ubutabera. Umugore wa Erikson Kabera warasiwe muri Canada yavuze ku rupfu rwe. Umugore wa Erikson Kabera wishwe arashwe na polisi muri Canada, Lydia Nimbeshaho, yavuze ko umugabo we yishwe nk'inyamaswa kuko yari yarashwe amasasu menshi mbere y'uko ashiramo umwuka. Uyu mugore yagaragaje ko bifuza ubutabera kandi bashaka ko ukuri kose ku bya Kabera wishwe gushyirwa ahagaragara nk'uko BBC yabitangaje. Yavuze ko ubwo bamuhamagaraga yasanze umugabo we yagejejwe kwa muganga, yasanze ari kubagwa ariko umuganga amubwira ko Kabera yari yarashwe amasasu menshi. Ati tugeze kwa muganga twasanze bari kumubaga, umuganga yatubwiye ko bamurashe isasu rimwe mu mutima, 2 mu nda no mu matako n'isasu rimwe mu mutwe. Lydia Nimbeshaho usanzwe ari umuvuzi w'indwara zo mu mutwe wifashisha ibiganiro by'ubujyanama psychometricist, avuga ko Erikson Kabera atarashe abapolisi, ashimangira ko yishwe nta mbunda yagiraga. Ati baramwishe nta mbunda yagiraga, ubuzima bwe bwose ni umuntu ukorera umuryango, si n'umunyarwanda gusa, ni umuntu wakoranye na polisi ya hano muri iki gihugu, ndetse twebwe abamuzi twese nta muntu uzi Erikson agira intwaro. Yagaragaje ko aba bapolisi
bo muri Hamilton yabanje gutangaza ko habayeho kurasana hagati y'abapolisi na Kabera byamusize icyasha, bituma abanza kumvikana nk'umuntu warashwe arimo guhangana na polisi. Yashimangiye ko nubwo amakuru ataramenyekana akiri mu iperereza, n'umuntu bivugwa ko yahamagaye polisi avuga ko Kabera afite intwaro, ariko urebye yishwe ari ibya kinyamaswa. Ati ntituramenya uwo muntu wahamagaye polisi, hari amakuru menshi tudafite akiri mu iperereza, ariko ikigaragara bamurashe bamuturutse imbere abareba. Ubwabo bavuze ko atigeze abarasa, jyewe naramubonye mbere yuko umwuka umushiramo burundu. Uburyo mwamwishemo bamwishe nk'inyamaswa. Yongeyeho ko amakuru aturakaje twese ni ukubona abapolisi babiri barasa umuntu uhagaze imbere, uvuze ngo bamurashe mu mugongo wenda arimo kwiruka, ariko bamurashe bamuturutse imbere banamureba. Nimbeshaho avuga ko guhamagarirwa polisi n'abaturanyi ku kintu gito nk'icyo ari cyo cyose ibintu abirabura babamo mu buzima bwabo muri iki gihugu. Atanga urugero ko hari igihe abaturanyi bahamagaye polisi kuko hari abana barimo gukomanga ku muryango wabo. Yavuze ko kuba polisi yaragize uruhare mu rupfu rw'umugabo we ushobora kugira ingaruka ku bana bijyana no kutubaha polisi. Ati abana b'abirabura hano tubigisha kubana na polisi no kubaha kuva ari bato, tubabwira uko bakwiye kwitwara imbere ya polisi. Ntusubize polisi, ntumurebe, ntukore mu mufuka, ntugire gute. Ibyo byose tuba tubivuga mu magambo tutarabibona. Ngaho tekereza uyu munsi niho babibonye polisi yishe papa wabo. Kuri bo ntabwo bashobora kwizera polisi ubuzima bwabo bwose. Lydia Nimbeshaho yavuze ko Toronto muri 2010 asanze Erikson Kabera wabagayo mbere yuko bashyingirwa. Bombi bafitanye abana batatu b'abahungu. Nk'uko bivugwa n'ikinyamakuru Toronto Star, yasabye leta ya Canada gutanga ubutabera kandi babafasha kubona ibimenyetso cyane ko ari itegeko abapolisi bambara kamera, bityo hakenewe kumenyekana ibyabaye. Ati dukeneye kumenya abahamagaye 911 icyo barigaga, kuko iyo umuntu ahamagaye avuga n'ikibazo afite muri makeya. Turashaka ubutabera kuko muri iki gihugu hari amategeko, nubwo yaba ari mu ikosa rimeze gute nta tegeko rivuga ko bagomba kumwica, ariko bo baramwishe. Urwego rushinzwe iperereza Special Investigation Unit CIU rw'intara ya Ontario rwatangaje ko ahagana saa 11 z'umugoroba wa gatandatu abapolisi mu mujyi wa Hamilton muri Toronto bahamagajwe kubera umugabo uri kwitwara mu buryo buteye ubwoba. Mu itangazo urwego rukora iperereza. Ndagushimiye ukurikiye inkuru kugeza aha, nkorera subscribe, share na comment kugira ngo ukomeze kunshyigikira, kandi nawe wamaze kubikora ndagushimiye. Imana iguha umugisha, umusanzu wawe intagereranywa.